Bakunzi b'Urubanza TV, tubanye mbere na mbere kubasuhuza twifuriza ibihe byiza aho muherereye hose. Kuko mubimenyereye, iyi channel igamije kudufasha kungurana ibitekerezo ku bibazo by'amategeko n'imanza tugenda duhura nabyo umunsi ku wundi. Ufite ikibazo cyangwa urubanza rugaragaramo ingingo tugiye kungurana ibitekerezo cyangwa warahuye na kimwe muri byo, ushobora kuduha inama, kuduha ibitekerezo cyangwa kugira ubunararibonye udusangiza. Duhamagare kuri telefone 07 80 40 80 cyangwa twandikire kuri mail kesiyangu@gmail.com cyangwa kuri mail urubanza1@gmail.com. Dukomeje gushimira wowe wamaze gukora subscribe, nawe uzayikora ugifungura iki kiganiro. Turashimira kandi abakora share basangiza abandi ibiganiro dukora, abaduha inama n'abaduha topic twakoraho ibiganiro babona byagirira abandi akamaro. Si ukubeshya, abanyarwanda dukeneye kwiga no kungurana ibitekerezo bitwungura ubumenyi. Niyo mpamvu ufite inyunganizi, ufite ubunararibonye wadusangiza ku Rubanza TV, ntabwo uhejwe, uhawe ikaze. Uyu munsi ikiganiro cyacu kijyanye n'insanganyamatsiko yerekeye kumenya urukiko rufite ububasha bwo kuburanisha ibirego bisaba indishyi zikomoka ku mpanuka yo mu muhanda bitewe n'ibinyabiziga bigenzwa na moteri ku butaka. Uramutse utarakora subscribe cyangwa sabone mu ndimi z'amahanga kugira ngo bigufashe kubona no gukurikirana ibiganiro byacu mu ba mbere, wabikora. Ubusanzwe imanza zerekeye indishyi zikomoka ku mpanuka zitewe n'ibinyabiziga bigenzwa ku butaka na moteri ziburanishwa n'urukiko rwisumbuye TGI. Ingingo ya 31 y'itegeko nimero 30/2018 ryo kwa kabiri ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2018 rigena ububasha bw'inkiko iteganya mu gika cyayo cya kabiri ko inkiko zisumbuye ziburanisha ibirego by'indishyi zijyanye n'ubwishingizi bw'impanuka zo mu muhanda. Nyamara nubwo biteganyijwe bityo, dusanga umushingamategeko hari byirengagije yagakwiye gukosora kugira ngo hirindwe ivuguruzanya ry'amategeko. Ubusanzwe umuntu yakoze impanuka ashobora kutagira icyo yangiza, kangirika ikinyabiziga cye cyonyine. Muri iki gihe ibintu aba ari byiza, niho handi abantu usanga bavuga ko Imana yakinze akaboko. Iyo impanuka igize ibyo yangiza, ishobora kugira abo ihitana, ikomeretsa cyangwa ibabaza ku mubiri nta gikomere bagaragaje. Impanuka ishobora no kwangiza umutungo, hakabaho kuriha cyangwa gusana ahangiritse hawe. Ibikorwa bigize ibyaha byo kwica umuntu, kubabaza umubiri w'undi, gukubiza cyangwa gukomeretsa bidaturutse ku bushake, biturutse ku buteshuke n'ubuteganye buke, ubwitonzi buke, uburangare, umwete muke, ubushishozi buke, kudakurikiza amabwiriza cyangwa ubundi buteshuke ubwo aribwo bwose, ubikoze utabigambiriye bihanishwa igihano cy'igifungo kitari hejuru y'imyaka 5. Twibukiranye ko impamvu tuvuga ibihano nuko mu by'ukuri ibihano uko biteganywa ari nabyo bitanga kenshi na kenshi urukiko ruba rufite ububasha bwo kuburanisha ibirego rwaregewe mu manza z'inshinjabyaha. Muri make, kubabaza umubiri w'undi biturutse ku buryo buke, ubwitonzi buke, uburangare, umwete muke, ubuteshuke n'ubuteganye buke, ubikoze adafite umugambi wo kugira umuntu nabi, abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko, ingingo y'118 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kwa 30 ukwezi kwa 8 mwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange nguko byahinduye kugeza ubu. Iteganya ko hanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko kitarenze amezi 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Hano bavuga ko umuntu ashobora guhanishwa ihazabu cyangwa agahanishwa igihano cy'igifungo iyo kubabaza umubiri biteje urupfu. Igihano kiba igifungo gihera ku mezi 6 kugera ku myaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 2 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Gukubita cyangwa gukomeretsa umuntu bidaturutse ku bushake, biturutse ku buryo buke, ubwitonzi buke, uburangare, umwete muke, ubuteshuke n'ubuteganye buke, ubikoze abakoze icyaha kabone nubwo yaba atabigambiriye. Iyo bihamijwe n'urukiko, ingingo y'120 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kwa 30 ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange bwo kuriyanduye kugeza ubu.
iteganya ko ahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'iminsi 8 ariko kitarenze amezi 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze ibihumbi 200. Iyo wakoze icyaha akomerekeje abantu benshi ahanishwa igihano cy'igifungo kirenze amezi 2 ariko kitageze ku mezi 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Kwica umuntu kubw'uburaburyo, uburangare, ubushobozi buke, umwete muke, kudakurikiza amabwiriza cyangwa ubundi buteshejwe ariko bwose wabikoze adafite umugambi wo kwica abakoze icyaha ni mu rwego ingingo y'111 y'itegeko nimero 68 agakoni 2018 ryo kuwa 30 kwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange kuko ryahinduwe kugeza ubu. Iteganya ko iyo umuntu ahamijwe n'urukiko gukora cyaha cyo kwica bidaturutse ku bushake ahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 2 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Urukiko rwahariwe kuburanisha imanza ziregwamo ibyaha tumaze kuvuga ni urukiko rw'ibanze. Nubwo biteganyijwe bitya ariko urukiko rw'ibanze usanzwe ruburanisha ibyaha bitarengeje igihano cy'igifungo cy'imyaka 5. Ingingo ya 26 y'itegeko nimero 30 agakoni 2018 ryo kuwa 2 kwezi kwa 6 2018 rigena ububasha bw'inkiko teganya ko inkiko z'ibanze ziburanisha ibyaha bihanishwa igihano cy'igifungo kitarengeje imyaka 5 uretse ibyahariwe izindi nkiko. Dusubiye inyuma gato ku bijyanye n'ivuguruzanya ry'amategeko twavuze haruguru, aha niho dusanga mu by'ukuri hari ivuguruzanya ry'amategeko dukurikije ibiteganywa n'ingingo ya 9 y'itegeko nimero 41 agakoni 2001 ryo kwa 19 kwezi kwa 9 2001 ryerekeye itangwa ry'indishyi ku bagize impanuka zitewe n'ibinyabiziga ndetse n'ibiteganywa n'ingingo y'112 y'itegeko nimero 027 agakoni 2019 ryo kwa 19 z'ukwezi kwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha. Ingingo ya 9 y'itegeko nimero 41 agakoni 2001 ryo kwa 19 z'ukwezi kwa 9 2001 ryerekeye itangwa ry'indishyi ku bagize impanuka zitewe n'ibinyabiziga iteganya ko iyo ubushinjacyaha bwaregeye urukiko mbere y'uko habaho gusaba indishyi mu bwumvikane cyangwa mu gihe ubwumvikane hagati y'umwishingizi n'uwahohotewe cyangwa abafite uburenganzira ku ndishyi batarumvikana, uwahohotewe cyangwa abafite uburenganzira ku ndishyi bashobora kuregera indishyi bisunze ubushinjacyaha. Aha ni hahandi tubona umuntu mu kwinginga ibisobanura uwakomerekeje umuntu amugonze, uwishe umuntu amugonze, mu gihe agejejwe imbere y'urukiko mu rubanza mu mizi, niho ubusanzwe uwahohotewe n'impanuka cyangwa ufite uburenganzira ku mpanuka nawe yagakwiriye kuba ashobora kuza kuregera indishyi muri urwo rubanza yisunze ubushinjacyaha, ariko ntabwo bishoboka nk'uko tuza kubirebera hamwe. Ibikubiye muri iyi ngingo binashimangirwa n'ingingo y'112 y'itegeko nimero 027 agakoni 2019 ryo kwa 19 z'ukwezi kwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, aho iteganya ko uwangijwe n'icyaha wifuza kuregera indishyi ashobora guhitamo kuregera urukiko ruburanisha imanza z'inshinjabyaha cyangwa urukiko ruburanisha imanza z'imbonezamubano. Aha nuvuga ngo ibyo twari tumaze kuvuga, uwahohotewe afite uburenganzira bwo kuba yaregera urukiko yisunze ubushinjacyaha mu gihe ari urubanza mu mizi rwarezwemo ukurikiranyweho icyaha cyangwa ushinjwa icyaha. Nanone uwahohotewe akaba afite uburenganzira bwo kuba yareka rwa rubanza rw'inshinjabyaha rukarangira, noneho ibijyanye n'indishyi akazabiregera nyuma. Mu nshamake rero, gufata ibikorwa bigize ibyaha bikomoka ku mpanuka zo mu muhanda bikaburanishwa n'urukiko rw'ibanze rumaze kumenyekana cyane ku izina rya TB, Tribunal de Base, naho ibijyanye n'ibirego by'indishyi zijyanye n'ubwishingizi bw'impanuka zo mu muhanda bigashyirwa mu bubasha bw'urukiko rwisumbuye TGI, Tribunal de Grande Instance, dusanga ari ukuzitira uwangijwe n'impanuka kuburanira imbere y'inkiko amategeko amuteganyiriza ndetse no gutinza imanza. Tuvuga gutinza imanza bitewe n'uko iyo urukiko ruburanisha ibyaha uwaregeye indishyi aziregeye yisunze ubushinjacyaha
rwa rubanza ruhita rwihuta, kuko urubanza rw'indishyi n'urubanza rw'inshinjabyaha zose zicirirwa rimwe. Niba gusiragira no guhura umuntu ari ku kidodo cy'urubanza ngo ejo ngo nzajya kurega, negereje ko urubanza rw'inshinjabyaha rurangira nkazabona kujya kurega, bihita birangira rimwe. Dusanga ibikubiye mu ngingo twari tumaze kuvuga ndetse n'ibiteganywa n'ingingo ya 31 y'itegeko rigena ububasha bw'inkiko, twavuze nimero haruguru ndetse n'igeri yasohokeye, iteganya ko kubirego bijyanye n'ubwishingizi bw'impanuka zo mu muhanda biburanishwa n'urukiko rwisumbuye, hagakwiriye kurebwa uburyo ibirego byerekeye indishyi zijyanye n'ubwishingizi bw'impanuka ndetse n'ibirego by'inshinjabyaha bijyanye n'impanuka zo mu muhanda biburanishwa n'urukiko rumwe. Ubwo bubasha bwahabwa urukiko rwisumbuye ntacyo bizaba bitwaye, kimwe n'uko ubwo bubasha buhawe urukiko rw'ibanze ntacyo bitwaye. Byose byaterwa n'ubushishozi umushingamategeko yabonye cyangwa yagize mu kugena urukiko yaha ububasha bwo kuburanisha izi manza. Ni muri urwo rwego rero dusanga bibaye byiza ibirego bijyanye n'indishyi zikomoka ku mpanuka zo mu muhanda zitewe n'ibinyabiziga, dusanga byaba byiza mu gihe byaburanishwa n'urukiko rwisumbuye ari naho hanaburanishwa ibijyanye n'ibirego nshinjabyaha. Mu gihe bitabaye bityo ngo bikosoke, ubutabera bwacu buzaba buzitira uwangijwe n'impanuka kuburana imbere y'urukiko amategeko amuteganyiriza, ko gutegereza ko uwangijwe n'impanuka urubanza ruzaba arurebesha amaso, yarangiza akazajya gutanga ikirego mu rukiko rwisumbuye. Kandi itegeko hari ingingo z'amategeko ziteganya ko ashobora gutanga ikirego yisunze ubushinjacyaha. Ni ukuvuguruzanya kw'amategeko bikwiye gukosoka. Ibitekerezo n'inyunganizi kuri insanganyamatsiko birakenewe. Ufite inama kuri iki kiganiro, ufite icyo watwunganiraho, ufite igitekerezo waduha, duhamagare kuri telefone twavuze haruguru 0780408040 cyangwa twandikire kuri email kesiyangu@gmail.com cyangwa ku rubanza rimwe@gmail.com. Dutera inkunga ukore subscribe cyangwa sabone mu gihe waba utarabikora, kugira ngo tujye dusangira ibitekerezo kare kandi binagufashe kujya uba mu ba mbere babona ibiganiro byacu. Kora share usangiza abandi ikiganiro, kora like mu gihe unyuzwe n'ibikubiye mu kiganiro, kora dislike mu gihe utanyuzwe n'ibikubiye mu kiganiro, nayo turayikeneye. Tanga comment mu gihe ufite inyunganizi, icyo wongera cyangwa inama utanga. Sangiza abandi link iri hasi y'ikiganiro cyacu wifashishije WhatsApp, Facebook, Twitter na Instagram kugira ngo ibiganiro byacu bigere kuri benshi. Mwari kumwe n'inshuti yanyu n'umuvandimwe wanyu n'umukunzi wanyu Maître Amani Jean de Dieu. Ubutaha tuzarebera hamwe uwishyura indishyi zikomoka ku mpanuka itewe n'ikinyabiziga kigenzurwa na moteri ku butaka. Murakoze.